Dobrodošli novi ljudi video i danas igramo Fortnite. U današnjem videu moramo pobijediti. Moramo. Tako roditelji. Tako je. Ovo je kasna igra, igraju najbolji igrači. Ako ovu igru pobjedimo, to znači da smo najbolji tim ikada. Znamo li tim gdje sljeđemo? Znamo, sredin kampa. U sredinu kampa. A inače, to je obično u Fortniteu stvarna sredina. Sredina cijelog ostrva. Jel to niste znamo, roditelji? Jel to niste znamo, mama i tata? To je sredina cijelog ovog otoka. Wow, nisam to znala. Pa ti si blizu dole. Ne vidim Daniela, gdje slječiš? To ti je sad isto kao kad bi htjela da ostaneš, kao još nije oluja, ali htjela bi da ostaneš u sredinu ostrva. Ko ima vodu? Ja imam vodu. Isto opet oko mene. Imam vodu. Nisam još uzela pušku, čekaj. Čekaj, ja skačem s vodom bebac. Niš se, ja. Ja čekam da Ivana dođe. A ne čekaš, skačeš isto maju. Okej. Ko ste Daš mi vi? vode, Ivan. Imam vodu, baci. Ajde, bacaj. Ja nemam više. Ajde, pačka je. Zaledio se telefon. Mogu da bacim. Iz nekog razloga ne mogu da bacim. Da, ja sam jednom uspio da njemu naštimati nešto. Vidim nazad, naprijed. Možeš li što? Iz nekog razloga. Čekaj da prebacim, čekaj, prebacim na kuglu, pa vraćam na loptu. Aj sad tu. Evo ga. To. Evo ovo leti, što je. Ja, ajde, gledaj to što leti. Gdje idemo? Idemo sam. Centar. Eto centar. Jel ovo treba podobrani onda? Ajmo ovamo prema ovom gradu. Tu nam je ovaj fajt. I grad? Da. Pukom štit. Šta ima? Joj, bitka kod njega. Vidim koliko ih ima. Znači ja imam samo jednu pušku. Ajmo super. I trčim ovamo na ove likove. Koji znaju igrat bolje od mene. Nije smo ga dvojca. On smo ga busu. Jako smo ga busu. Ovaj ima sad smak. Do mene tu ga bacam. Imaš njegov sač. Samo uzmeni nije izginuo pušku. Nemojte više bla bla bla. Imao kako gore. Vidiš kako je bolje kad dođemo ovdje. Evo. Ja se nadam da nije taj isti kao onaj malo prije Batman. Znači, ljudi. Ovo Ovo je ja sam. 53 metrika, dobro. Niste sad ukrali ovaj mali, hoćete se dobijem municiju. Uzeo sam. Joj, sad imam. Hoćemo napraviti. Nećemo, Bolan, ovdje traži municiju, vodu. Ja već tu tražim nešto da dođem. Ja igrao, nije ovaj lik. Joj, našu da domaćine i da tvojih leđa liš. Joj, kako sam te namutrio. Ja imam neki tačno. O što mi uzme pred nosa, Danijele? Imam najbolji. Možda da, snajper. Da. Evo. Sad čekaj, uzmem nešto drugo. Evo imaš. Imaš. Eto, snajper. Jel u redu? U redu. Danijele, ajde provali pod. Ajde, hvala. Ovo nam napravite neki beler, ja sam ovo kući. Nećemo, tamo ima dosta dole municija, ja znam.
Samo uđeš i provaljuješ toga. Hoću, probijam banku. Joj, vidio lika! Gdje? Sad će proći, mamo. Aha. Vidio ga? Vidio sam ga, ja ne znam kako ću izaći. Da. Gdje? Evo ga tamo. Ja pljačkam banku. A evo nekakav vide sa ovim čancom, bože dragi. Ima i pun čamac. Zaledio telefon. Ranjen sam. Jedan je roknut. Pazi, ima tatva. Pa ne mogu, zakovala vam se puška. Joj, spasala nas. Bravo, ajde živi nas. Kad će prvo? Pogodi na vrata. Osjećam se tako glupo. Ti si gotov. Pa leđa. Čekaj, to ne budi pošlo. Joj, opet sam poginuo. Znači da to je budi pošlo. Ne znam koji si otić pošlo. Ja ne spokoj. Samo ti je ostalo da živi. O, vidim lika ispred sebe, sad će mi. Joj, Ivana. Evo Jan, Max. Stan Jan. Jan, ba kućeš balans ne bio. Stao sam. Dobro je. Oživit ćeš ga. Samo otplaći neko ne. Eto jedan živ si. Oživi tog drugog, Ivana. Kad bi oni stali, ja bi ih oživljavala. Sad nemaju. Dobro si to skontao. Bravo, ja kažem sve. Eto ga, gdje nam je sad danas? Kartu ste moj poput, brate. Aha, da ti trebamo to. Ti bio... Šta ušlo? A to ja sam napravio da on ne dođu opet. Pazi, gdje smo opet? Više. Dobro, ja ga pazi. Oživi. Ne oživljava. Joj, šta Imao svega. Imao je municije, koji šta? Imali smo prosa baba. Ajmo se spasiti. Hoćeš da ti naspijem vodi, da? Leo, da ti naspijem vodi. Drugu, ovu. Tata naspije vodi. Anyway, ja te spašavam. Evo ga. Voli. Brzo do njoj. Da vidimo, ubijen su, taman su ubijen. Nema li više mesa? Znači, ali ti ne... moramo ići u... Zlatna puška, Da odmah nešto. zlatna puška. Našao sam ti ju. Gdje? Vamo gdje si poginuo. Znaš gdje si poginuo. Gdje si ti? Prati moje ime. Vidiš me? Aha, evo. Što sam ovo sebi upala blago, ma? Tu, eto me dolazim ja. I sad ću malo proći i evo, zlatna puška tvoja. Dođi. Viš šta sam našao. Sretan, zlatna puška. Joj, bravo, da nema kako sam to našao. Pa da mu danem zlatnu pušku. Popijemo malo oružja, eto nas. Gdje je zona? Ajmo. Danijele, imam Lamborghini, našao ga. Žuti. Dobro, dolazim. Osjećne ga. Sečkaj. Ajde da uđe i ovaj žuti. Vozi. A sad da uđe i žuti. Ne znam, ovo diže smo. Sad ću
Da pa auto vozimo ko burazir. Joj, kako smo brže od Ivane proletili. Možda smo dalje od tima. Nisam, mi smo više od tebe daleko. Istina, ja vozim završeno gorivo. Jesmo vam dugo i trajao. Da sam nagasio, bio je na 59%. Našao ga jedva. S ovim internetom svinju teško. Ne višu da su nikad. Ovaj ide s kamionom, ovaj. Kamion. Evo vika ispred mene. Bože dragi. Jesti. Ti se izgubio. Najpametniji mi sad govori. Nije mi sad vika. Ona ti hraba. Hrabara, se negdje sakrio. Ja sam upala. Gdje si Ivana? O, tako dobro igramo. Kako bi sad da dođu svi 33 ljudi. Ti ideš ka granici zone, a meni nije jasno zašto. Ja. Zato što tražim lika, mora biti to negdje, nije on poljubio. Ti baš van zone. Nisu ovo ništo bježe. To bježi. Ajmo se samo teče u zoni. Ako smo već u zoni da trčimo dolje. Ja sam baš blizu. Piljane rape. Ja hodam unatrag. Čuo sam neko se roka s onim plavim. Znate, ono kad je bilo nama zadaća kako bi osvojili zmaja. I sad sam to čuo. Od tamo. Aha, ono gore kod kugle, jedno na onom brdu kod kugle, ja ima i snajperom i šica. Ovaj se baš lovi. Ako se živi, evo ti kugla. Ma baćom kugla da te trčimo za njegom. Vidiš, nema više kuglu. Ja, vidimo lika noga gore. Yes. Ima tamo Specijanac živ. Ja. Tamo dvojica se rokaju. Ja ne dam kuži. Pa ja njega ništa nije amunicije nema. Ja objam zlatni bran. Joda. Nikad neću vidjeti. Jel neko puca s razlogom bez razloga? Ima neko puca. Neko puca s razlogom. Ja ne pucam, da nju ne puca. Joj, vidim. Oh.
Ja, ja skinju. Ja, ranio me, ima ih dvojica dole na mostu. Ima ih dvojica na mostu. Ja, jedan je ranjen. Puca na nas. Pošavaj. Stan pucaj na njega. Nema lika, ba uzmano. Ko se vrasto? Tu. Ja. Jedan reboot van dole odmah. Nek neko trči rebut. Ja idem rebuta. Super. Čuvajte mu leđa. Evo ja trčim. A ja ću ti ipak brži. Samo čuvaj leđa. Da živimo zanjava. A mi tako čuvaš leđa. Znači, kod reboot vana to ne. Što se ovo dešava? Znači, jedan je pricnuo pa pustio i sad je on je poništio ono tvoje. Znači, kad je jedna osoba na reboot vanu, druga ne dolazi. Pa druga treba čuvat leđa. Okrenut se u kontrašmjer odmah. 11. 10 pa 11. Evo dva lika. Dva lika točno na crveno. Da, joj, Leo mi došao u kilo. Joj, roknu sam mi. Joj, ja ne znam gdje. Ja vidim lik. 8 nas ostalo. Joj, tamo dvojica. Ko je bacio bilo šta? Ja, da je rok. Joj, kako se nagrabusio. Jednostavno smo. Drugi otišao, ne ružila. Koliko nas je ostalo? Što vam ovdje stoji? Zadnji sam ja ovdje. I super ekipa, pobjedili smo. Ako vam se sviđa ovaj video, lajkujte ga, subscribe-ovajte se i vidimo se u sljedećem videu. Jan Max 8. Dobri smo. Dvojilna. Gdje ono možeš Jan pokazati svoje krune? Znam ja. Ajde. Možeš prisnuti ovdje, ali ne može više. Šta je s tim?